هجاب بولتنا ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کم دست پیک ده گرینگترین سرنوچه. شاندکه سرکردایاتیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لگل شاندکه انجمن اجتماعی کردی لسوریه بشداری ده مراسمین و گواستنا جنازه قربانی مالباتا مشو دکر. مالباتا مشو سپاسیا هریما کردستان لسر شوپاندنا دوسه وان کر و داخوازا وان سپاندنا تندترین سزا لسر تاوان بارانه. ترکیه دلو تفگر خوایا لشکری لسر سینور روژاوای کردستان بردوامه و پنتاگونا امریکی دلگرانی خواه دزانین. چکدار ناو لخوا دکن ارتشان اجتماعی به 14,000 چکدار خواه آماده کرنه دا که ده اپراسیون لشکری ده بشدار ببن. دوباره سلاف شاندکه سرکردایاتی هریما کردستان یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لگل شاندکه انجمن اجتماعی کردی لسوریه بشداری ده مراسم جنازه قربانی توانا هوانه یا کو توانکاره که در حق بسام مشو و مالباتا وی لگندوار حولی را پایتخت هریما کردستان دکر. شاندکه اوفیس هریما کردستان یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه بشداری ده مراسم جنازه قربانی توانا هوانه یا کو توانکارکی در حقی بسامشو مالباتا وی لگندوار حولی را پایتخت هریما کردستان کربو کو اوجی تالاشی وان گهشت سر آوا فیش خابور جبو کوبین و گوستن جبو آلیه روش آوای کردستان لگند خوی دای گرزیرو لباجار دیر که بین بخاک سپارتن. شاندا پدکسی جهریک ج دکتر عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیرویا پدکسی و برپرسی اوفیس هریما کردستان یا پدکسی هروها سعید عمر اندام کمیته ناوندی و برپرسی پیوندی اجتماعی. دوی درباره ده اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دکتر عبدالحکیم بشار گوت که او تاوانکه هوانه و ملت کرد به تواهی پی ایشیا به تایبت خلک باشور و هیویا سزادانکه بلز جو تاوانکاری و تاوانی را خواست. چه بوی جریمه گلکی گمار بو يعني 5 سان بين كشتن جي سيحب مندالن جري ما قالكي جيرانو قالكي نباقجة مالبات بإشياء أم كردي كرسانا سوريا بإشياء لي جدود أم تحسن كرسانا عراقج ما بيدر بإشياء يعني البرخوات كابن شلو يكي مجرم بفيرنجي قاتلك فيرنجي نابادر كابن خلكين هوليري قش جمع يروشين وعذابو قالكي عازبو حكومة تهريم يجي جمع بيتر عازبو جبر أو بده جارادش جاركي أفخل كلام ميفان الجمارة جارة دوا أمن وا ب البنجة حدود كبه جبروي جد سيرو جاده هرم جروجا أف حادثة شيء هرم كردستاني وجناب سرق بالتايبت متابعتك ودوقتها كي جل كي زود مجرم قرتل واعتراف كر وأنا تحقيقات بردوامن هكر شريك هي شركة تانية دا خوازيامة قانون تطبيق ببه للسربين الصادي وقانون جي الجور أم تزانن حقيقي إعدامه أم هي بيت أم صاني هاني بزوترن وقت دور قانوني وإعدام ببدق راح تيجي الجنب خلقي هوليري وخلقي كرسان روجعبا وخلقي كرسان تشيب. جالي خوفا شاندكه نونراتيا انجمن اجتماعی کردی هریما کردستانی بسروکاتیا کریم میرانی سروک نونراتیا انکسل هریما کردستانی و هجمارک اندام نونراتیه بشدارید و گوستن جنازه 5 اندام مالباتا مشو کرن تا درگه فیش خابوره. استيرودا وكي قالك يمزنبو يعني كوم كوجيك مالباتك جبينش كسا بفي رنگ هان كشتن او تشيبوي ج كيليكا تشيبوي جي اهتمامك قالك يمزن جهمو خلكين كردستاني حكومة كردستاني هر وهاجي يعني خلك كردستان سوريا جي حمو بفي جنازتي دو فيكم كجيف هاتن جريدان وج آلي أسايشن هرما كردستان جي زوترين وقت ده أو كسي قاتل هاتي قرتن وأم بهورن لغوري يعني تشتي جناب سروكي هرمي جو سروكي حكومتي جي توجيهات خدانه دو وقترين نزيك ده ومحكمة عادل چه ببه وجزا خوشي بستين. برپرسن رخصتنین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لپارێزگەها دهۆکێژی بەشداری مەراسیمên wê cenazeyê de kirin. Ew beşdarî ji aliyê heriyek ji Mihemed Emîn Abbas endamê komîta navendî û berpirsê rêxistina Domîs û Hacî Kalo endamê komîta navendî û berpirsê rêxistina leşkerê roj bû. Berî her tişî em sersaxiyê ji malbata min ji hemûkê re dixwazin
وش خارج وكوش بارتيا مارج بر اندام کی مجيبو برادری هنی ام سرساغیش ملت خو حمو کی رتخازم راستی تشتا چی بو تشتکی جهه ایدانی وسنکاریا ما باوری خوش ها گو بعدالتا جناب سروک بعدالة اقلیم و مجرا قبرصینی اف کسی گو جریمتا پیسو خراب کری و بگه قصاصی خوجی ان شاء الله بگه تشتا گو عدالت بيجي ما قناعت هنا وعدالة مجرا قبرصینی و بگه حقی خو اوی هنی جبر گو باوریا ما بعدالتها باوریا ما بريبازا برزانی اف تشتا گو چی بوی سر ملاتی ما براسي بينج انسان في حالتها هذا هاتنا شهيد كم كان واحتمال كان شهيد حقيقة خدا نتشتكي هندكا ام جارك كي سرساغيج مناطق وحموكي رتخوازن جمال باطا مشهورة تخوازن خسارك قالك مهم ان لله وانا اليه راجعون قدر افا جامره هني جريمتك بيس وهاتا كرن جارك دي سرساغيج حموكا رتخوازن جمال باطا ويراش خروج مناطق خور جالية هرما كردستاني وجي عمید شوکت بربوهاری و کنونر سروک مسعود بارزانی لگل شان دکه هرما کردستان بشدارید مراسم جنازه و وگوستنا قربانیین و تاوانه کرن و سرساخی جمالبات آوان را خواستن و او جنازه بریا امبولانسان هاتن وگوستن تا گورستانا گنده گرزیرو لدیرکل روش آوای کردستان تالوی ده بین بخاک سپارتن. لروج آوای کردستان جی سرکردایتیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بشدارید مراسم پیشوازیا لاشه 5 اندام مالباتا مشو و جنازه او بخاک سپارتن آوان تکرن و دگوتنه که ده پشتی بخاک سپارتنه اندام پولیت بیرویا پدکسه عبدالکریم محمد باوی لقمان گود که او پرسا همو کردایه اونا به او تاوان به اوای دانستاندنه لگل کردن روج آوای کردستان جعالیه ولاتین هرما کردستان و بگریدان که بویرین بوی اوایی لهر جهه کی و ولاتا کی رو دیدن. قضیه ما تفدیه لیم هیوید کن قضیه دریا عدالت ده حقیقه بسینه ندریا ناکوکیادا نه وقتی وینایا کس وی جریمه گری نده به حکم کردستانی و کردستان حال و کردستان ما اهانت کنه صد جرائم حال کردستان سویچ کی بود کردستان ترکیه چی بود کردستان مشو داخوازا تندترین سزا جبو تاوانکار کشتنا 5 اندام مالباتا وان کرد دوی درباره ده برا و آپ پسمان مشو یکو لگل مالباتا خواه راستی وی تاوانه هوانه هاتبون گوتن که او سپاسیا هرما کردستان دکن جبر گهدان بوی پرسه و گوتن که هیویا وان سزادانا کوجرین وی مالباته ده نزیکترین دم ده لگور سوزا سرکرداتیا هرما کردستانیه. سببا في كشناني تسببا وينبو براي من ظلمي اف يعني اف كشناغو شيبو عملك وحشي بو يعني وقال لك سباس جبو سروك مسعود بارزاني وجبو حكومات كردستاني وخلقي كردستاني وخلقي سوري اسقلك وتشكر دكم يعني اف جريمه دوابا يعني حكم اعدامي وسروك جسوج مردايا اعدام يعني قيمه اعدامي ام قبول ناكن وقت جو اعدام نبي ام حقي خضستين ودستي خوم حقي خضستين وناهل خونا براي من جن برامه وزارو كيوي ولو هري يعني ام حقي خلصين بس ان شاء الله سروك وعد دايا يبيك بيني في تشتي واعدامي كان حبن دحبن بيس حبن جي يوا اعدام بكي اولا دستكي غدر ولدا واحتمال الجهنة جي مدفوش به وانسانكي اخلاق سزبو موت اطفال وزاروقا دوجي يعني عزيز ليم كوجم زاروقا ناقجو عمريا بين صالي بريارة سروك شبو جوارا بريال سلوك تشتا سلوك بيجي بريال ياويا ما طلب اعدامي كيا نا اعدام بي ام نافك ناشينا وام عزاي الكردستاني نادين ما قرار دايا مع زي نادين حتى اعدام كان اعدام كان امي ومحافظ جامع وبارتيا كردستاني وعد انا ما واعدام والسروق نيجيفان فيس بيج مره ريكل قاضي بحكمني جهد الوقع. هفدم گفن سروک ترکیه جبو انجامدانا اپراسیون لشکری ل روجاوای کردستان هزنه ترکیه دن گشتن سینور هفبش یه روجاوای کردستان به ترکیه را جالی خواه بنتاگون امریکی جی داخویانیک دوی درباره ده بلاف کرد. پشتی داخوازا سروک ترکیه جبو آواکرنا دورک آرام لروجاوای کردستان و گفن وی ین بردوام درباره ایریش کرنا دوره اگر امریکا داخوازا وان بجهنکه. امریکا لگل ترکیه گشت رکفتنا آواکرنا دور آرام لهین جی ترکیه لسر هجمارک خالن وی رکفتنه نرازیه. اگر ام وگرن بری دمکی. بهانه ترکیه جبو آواکرنا دور آرام پاراستنا سینور خواه لگل سوریه.
لێ پشتی دەمەکی تورکیە بەهانەیەن دن bi destxweva anîn ew jî ku welatê Tirkiye êdî hejmara mezin ya peneberên Sûriyê yên ku li Tirkiye dimînin wê wan li Rojavayê Kurdistanê bicih bike û nema Tirkiye dikare wê hejmarê li welatê xwe qebûl bike. Di heman demê de peymangeha dîzîm ya Almanî li ser sosyal medyayê belav kir ku Tirkiye hejmara penaberên Sûriyê yên li Tirkiye gelek mezin dike û hejmara wan bi gelekî kêmtir e ya ku Tirkiye radekihîne. Ji alî xwe ve şirovekarên siyasî biryara serokê Tirkiye şirove kirin û gotin ku ew biryar net berjewendiyê Kurdan de ye û ew yek rê vedike ku sînaroya Efrînê dubare bibe û guhertina dîmografî li ser xaka Kurdistana Sûriyê were encam dan. Di heman derbarê de berî demekî şandek ji Komîta Peywendiyên Derve ya Encûmena Niştimanî Kurdî li Sûriyê bi serokatiya Kamiran Haco hevdîtinek li gel berpirsên pilebilind ji Amerîka li Washingtonê li dar xistin û têda metirsiyên xwe derbarê helwestên Tirkiye ji bo egera dubarekirina ezmûna Efrînê û guhertina dîmografî li Rojavayê Kurdistanê danxuya kirin. Lê Amerîka ew yek red kir û got em qebûl nakin penaberên Sûriyê yên ku li Tirkiye dimînin li deverên Kurdî bicih bibin eger ne xelkê deverê yên resen bin. Her wiha rojnameya ABC ya Espanî di raportekî de daxuya kirin helwesta Tirkiye ew e ku guhertina dîmografî li deverên Kurdî encam bide. Di heftê tebağê de welatê Tirkiye û Amerîka gihiştin rêkeftina avakirina devera aram ku dirêjahiya wê ji serê kaniyê ta girêspî be û ku rahiya wê Tirkiye dixwest 32 ta 40 kilometran be lê Amerîka tanha li ser 5 ta 14 kilometran erê kiriye. Hêjaya gotinê li ser daxwaza welatê Tirkiye ji bo berfirahiya ku rahiya devera aram ya ku 32 ta 40 kilometran li xwe digire wê hemû deverên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê bikeve dibin sêwana devera aram de. Sedema biryara Tirkiye ji bo avakirina devera aram hebûna peyadê li ser sînorê wê wate ye heman sedema êrişkirina Tirkiye li ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê. Lê vê dê pirsyarek xwe ferz dike gelo eger peyadê îdeolojiya xwe ya yekalî li ser xelkên Rojavayê Kurdistanê ferz nekiriba û siyasetmedarên Kurd yên ne ji îdeolojiya wê nerevandiba û berjewendiyên tevahiya Kurdan berçav kirbane wê behaniya Tirkiye heba ku derbasî deverên Kurdî bibe? Artêşa binavê Niştimanî ya Opozisyona Sûriye ragand ku ew ê di operasyona çavarêkirî ya Rojhilatê Çemê Firatê de beşdar bibin. Di daxuyaniyeka rojnamevanî de îro berdevkê Artêşa Niştimanî ya Opozisyona Sûriye Yusuf Hemûd ragand ku ew ê bi 14,000 çekdaran beşdarî operasyona leşkerî ya çavarêkirî li Rojhilatê Firatê bibin. Duh serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragandibû ku dema destpêkirina operasyona Rojhilatê Çemê Firatê gelek nêzik bûye û dibe ku îro yan siba be. Ji destpêka biryara serokê Tirkiye ji bo avakirina herêma aram gelek eger hatine holê û rojnameyeka İspanî jî îro hin meremên wê dana xuya kirin. Hevdemî gefên serokê Tirkiye ji bo encamdana operasyoneke leşkerî li Rojavayê Kurdistanê wekû cara yekem dibêje, operasyon pir nêzik bûye û eger heye, îro yan jî siba were encamdan. Hêznet Tirkiyeyê din gihiştine sînorê hevbeş yê Rojavayê Kurdistanê bi Tirkiye re û Pentagona Amerîka jî daxuyaniyek derbarê belav kir. Ajansa Anadoliya Tirkiye da zanîn ku neh barhilgirên leşkerî barê wan otomobîlên leşkerî yên martal kiriye. Barhilgireke leşkerên Tirkiye gişta qezaya Axçaqal'a ya ser bi wilata Şanlıurfa li gor hincê derên medyayî belavkirine, armanca şandina wê kerwanê leşkerî yên nû hêzkirina hebûna hêzên Tirkiye li ser sînorê Tirkiye bi Kurdistana Sûriye û Sûriyê re ye, amadabaşiyeke ji encamdana operasyona leşkerî re. Her girêdayî mijarê, Wezareta Beravaniyê Amerîka ji aliyê xwe ve matirsiya xwe jê egera encamdana Tirkiye ji operasyoneke leşkerî re bi tena xwe bi bê hevrêzkarî bi Amerîka re li Rojavayê Kurdistanê daxuyanî. Do roja şemiyê di daxuyaniyekê de Pentagona Amerîkayê li ser zarê berdevkê xwe Sean Robertson ragihand. Em bêhtir guhdanê didin garantiya karê ewlekarî ew yek baştirîn riya pêşketinê ye ji me tevan re. Lê eger Tirkiye bi tena xwe û bê hemahengî bi Amerîka re operasyon encam da, dê berjewendiyên di çarçoveya garantiya ewlekarî de yên Tirkî Amerîkî hevbeş têkbirina rêxistina Daişê lawaz bike. Beriya daxuyaniya Pentagonê Erdogan ragihand ku an hemî hişyariyên xwe derbarî Rojhilatê Firatê ji hevpeymanên xwe re gotine arasteyî wan kirine
تورکیا صبر پر کشاندیه تانها لێدنەرینە واندا دەورiyên hevbeşiyên bejayî û asmanî bi tenê gotineke û tanha Amerîka ji Tirkiyê re zelal nekiriye. Gelo rêxistina YPG PKK Golgor Erdogan dibêje Amerîka dixwaze dibin sernavê qesedê de li wan veşê re û çavê xwe li ber wan bigire rêxistineke terorî yan jîna. Lewma Tirkiya bêçar bûye operasyona leşkerî di 2 ta 3 rojên bê de dest pê bike. Wezîrê Berevaniya Tirkiye Xelûsî Akar jî di vê derbarê de di peywendiyeke telefûnî de bi Mark Esper Wezîrê Berevaniyê Amerîka re gotibû karê devera aram Rojavayê Firatê bi ser neketiye û hatiye rawestandin. Wilayetên Yekgirtî Amerîka jî beriyan ha ragihand eger Tirkiye operasyona xwe dest pê bike ew ê xwe ji Rojavayê Kurdistanê vekşîne da ku tur û birûbûn navbera artêşa Tirkiye û hêzên Amerîkî de durust nebe. Elî Umar بله تماشاوان هێژا li ser vê mijarê ez ê berê xwe bidim her du mêvayên xwe birêz Beşar Emîn endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye her wiha birêz Menal Hesko şîrovekarê siyasî hûn her du bi xêr hatin birêz Beşar ez ê ji cem te dest pê bikim daxuyaniyên Erdogan derbarê pêkanîna operasyoneke leşkerî li ser Rojavayê Kurdistanê hûn çawa dixwînin li ser çi bingehê dibêje ew ê îro yan siba derbasî Rojavayê Kurdistanê bibe. سلام ورز سروز میبانه تماشاوانه ارکیه از بیشتر احتمالات بسیاری سرگلت اردوغان بری نهاجی پر جاره دخواه دست دهان گلت جاره ده تاری وقت نبویه مثلا دجی مثلا شرق الفرات و مثلا حقینه انتی جدران الرجال باوريان ده أعطيني التيمان كنا اتفاق كنا نقول جزيرة بجمع اتفاق التيار أو اتفاقات وقف إعلان كنا بين أمريكانا وتركيا وكسديدة أو هي شيء بنودي هاتن بلاكرين وتبدا عالم تقدم مطلعا وتركيا إعلان كرد يعني كيف هذه مسألة أنا بلاش جونا وعندينه إسلام نظام تشاد أو أنا برجي تركاجي برجع وأمريكانا جيت أكيد جباد ما لأنه كس إجبار ما بيجبوه بقر قام أنا أقر بقر نجح هركي هم برز بشار برز بشار هفكاري من دبيجن دنگ نزل على امي جارة كدن فيوانير كتا بكن ازي بري بدم برز منال حسكو شروفكاري سياسي برز منال اگر تو دنگي مدكي اگر هيا كو اف داخوانيين اردوغان كو د ويدما داوية دبيجه كو اگر هيا ايرو ينصبا او درباسي رجافاي كورساني ببه و اوپراسيونك لشكري دست ببكه اگر هيا كو چرايا كس گلوپا كس جه امریکا ستاند به اگر کپر مزنج همون وقتا بهتر ایرو روش تشتی گو اردوغان دبیجه دیتا خویا کرن براستی جی که گو ایدی هجوم کاری وکا گو اوت بیجه ایرو به صبر به لی از بخود بیجم بلکی نه ایرو صبر به دمها اکتبر اف مها گو امتیدا جبر گالاکسی گنالی وی هنه یعنی یک جوانا رونشتنا دو دگل پارتی آخوا دما اردوغان دبیجه دبی ایدی وقتی آخافتنی چو گره که بیجه ام دلسر عرضی پراکتیک که دا بخابتن دو وقتی گو مطارح قاعده حمیمی روسی دبیجه اردوغان تبلیغی مکریه جبوی هجومه سسه لابروف وقتی گو دبیجه دبی حقی اردوغان هجومه که ده های جبر گو امریکا تخوازه دوره که دور دا آوا بکی فدرالیه کشتکی کردی به چار بدنگی امریکا حتی وکه وی ساعته و بخوشی که حمید دزانن کسی وکه ترامپ کسی پراغماتی کسی گو بهتر برجمانال لهمبر چه بدنگ بوی امریکا؟ چه جیره هاتن پیشکش کرن حتی کو نها حتی نا بدنگ مایه؟ جبرگو براستیجی که خویای قدره ملت سوریه چه نقلا گو انبر بلفهاتنه که هر پروبلمک درد کده ایرو روش
امریکا یعنی بچاو اردوغان پروبلما کناوا خودت فکری دونالد ترامپ جی پروبلما کناوا خود هيا وجبوی ترامپ اگلکی نه پروبلما کمازن به یعنی چه خرابی دور ده چه بیان جی خوشوی داره بکشینه لدمنه قرارا بنتاگون و قرار ده وزارتا دروی امریکی و کاب هفدورا کاربن چه تأثیر لسر بریارا ترامپ بکن و کاربن برجواندی خو بهتر لبرچاو دلن جبر ندوره براستی جی که گو ترامپ ام بیژن جبوی خاطر درخستنا ایرانش دفره لفهاتنک دبن جلی که دبترکار هاتبه کرن لجنات دستوری اتفاق لسر هاتبه کرن فصائل مسلح وقتی گو ایرو حمی کی دفدود دنا هفدود خوازن و حل بکن لفهاتن نزیکونا روسات مسئله ده یعنی گلک سیگنال هنه گو دفره ما بکوه بندسته ترکا ده جبوی خاطر برجواندی تش ندیتر که مزن دولت امریکا و دوی داره ده گلک خال هنه براستی زحمت گم همکا کاربن برچاوه خودین و سربا آخ من ایروش اگر هی همانگید نافبرا ترکیه و رژیم اسد ده دربار پیکانه اپراسیون لشکری اگر هی یعنی تنسیقک نافبرا هر دو آلیان ده هبه بێگومان ئەڤە هەری گرنگش خۆ ئەڤە وەختی بۆ ڕوس دەبێژێت بێ مەشت ئەمجی ئەردۆگان لە دەبێژن ینی ئەمێ ڤەگەرنە پەیمانە ئەدەنا یاد نەقەبات تورکی و سووریدا ئەوە یا گۆل گۆر وێ مافێ ڤال دەولەتای هەفتورە ئاریکاریە بکەن لە دیژی تێرۆرێ ji aliyedî Tirkiye ve divê em jî bîr nekin weke milletê Kurd em rastiyê berçavdênin gelo heta weke vê deqê peyedê qendîl ew tohma terorê li ser Kurdistana dibin destê Sûriye de hilandiya, saladariya xwe hilandiya, ew tohmeta got Erdogan dixwaze pê hicûmî deverê bike, yan jî ki Ewropa li dijî hicûmê bisekine, qendîl û saladariya wê ne, ew tohme ji destê Erdogan derxistiye, ew isbata na. Yani îro demonstrasyonê got çê dibin û sûretê Öcalan gotê ne hildan û ew diruşmê li dijî Tirkiye ez bi xwe nedûr dibînim, ne got bes Tirkî û rejîma Sûriye li xwerin, nedûre got hinek ji terefê qendîlê ê got Tirkara danûstandî dikin di nava wê levhatînê dibin û ji bo خاطر got wê derê de mixabin tevgera siyasî Kurdî nikaribe tiştekî bi ser bixe ez vê ihtimalê gelek nêzik dibînim û ê rojîkê bidne xuyakirin got ê levhatinek bi vî rengî bête kirin. Baş e. Birêz Beşar ez bêjim deng niha zelal e hevkarê me dibêjin carek din me peywendî bi Birêz Beşara kiriye daxuyanîn Tirkiyeyên dawiyê çawa karvadan li ser xelkê Rojavayê Kurdistanê kirine gelo metirsî di dilê wan de çê kiriye karvadan çawa ne Birêz Beşar والله بيقومان اوي قلقل اوي وضع يعني مسألة جم مواطنة جم الشجار ادي جم اوي قلقل هبن عالم حساباتك عالم هناك لبراستيجي اما ايرو دي أبالي ما قالك جيال قالك مثلا لقاءات الدراء انه مترسن حتى تشتك هبجي جمالي خدرنك زوارك مترسين خلقي مترسين بيتري وي ام باورن افتش نراس بدوره حتى هجر ببجي نوك عفريني هجر ببجي ويتشنا متخصت والله من خلاص خد ولا اشتا تمام كم متخصت ازنكي بيتر في مساله الفرب ساكنم ازنكي شرحه كيف بدي راسي هجر درفتها كرمك ادوي جم جبونا ابا قفي اردوغان بري نهاجي برجارا قف كرنا مساله ونشوي سرينا كرنا ايرو انا بشكي مختلف جبري ادويجم اتيرو اتفاق جهيه اتفاق بامريكانا بقصدير هي عفري مساله عفرينه وجزيره فرقيه عفرينه اتفاق تنبو جزيره اتفاق هي او اتفاقها بامريكانا ري نب دولتك بتوشك ري نب كسني بتوشك ري ادويجم جم امريكانا بتشتهيها مهمه اتفاق خياب وبنود تبدأ شلو اتفاقنا عمقي بمنطقة شوية تشتا تركا خوستية أمريكانا تجاوز كي بواره هذا جب تجاوزات على سر أمريكانا ممكن أزنكي مستبعد دبين أزنكي دور دبينم وبدين سيناريو عفرين إنه والجزيرة يجي زحمة بالشرق الفرات أما جانب ضداجي براستيجي أوان تركا خوشي قد أم كسي بنابرة إجبارنا كان بقرد أمريكانا جي قوت جبار جبالي مرقوتن إنه أما اتفاقات أما إنه كسي إجبار ناكن وأجر بنابر هبنو داك بجي هركين إيه هم برا خوي داك يعني إنه أو رنجيج أو دائما بنابر أميرزام يمكن أوياجي اتفاق نبوي رنجي هنا هما ما ترسيك هاي تشتكي يعني براستي أو جي فترة كده مثلا إدلبي والروسا وأدبيجم تركا بريد قوام تخلينا كنجي إدلبي أنا تشتكي ضد بيجن ترك
ديفيجن مثلا ادلب حجته ذريعه انه جبهه النصره هي ممكن امنكر ممكن امنكر اشارات كبيره جدا روساجي اشاراتنا انه حق تركاي بيتد مساله جانبي خوي امني حدودي ضمانات فلسطين ابها مؤشره براستيك روس وترك شكلك اتفاق قدام وان هبت تشتك مقابل يعني وقت مقايضات قدام بين ادلبه وشرق الفرات ابايا تيني بالعمل لجار دجي ابايا اجر هاتو وتركا وروسات تشكيواكر ترك بي امريكانا جار دي ادبيجم روسي بي امريكا بي تفاهمها كيف امريكانا لا يمكن يعني بمعنى اجر درباس بالترك معناه ايه امريكانا تنشتان نرب دايجي يعني قبل تفكر العسكري برز بشار قبل تفكر العسكري يا كل سلسله وجافاي كروساني ام دبینن به راضی بونا امریکا یا و اگر اپراسیون ورا پیکانین اگر هيا امریکا ج ترکیه را پجراندی و قبول کریه ولا برستيم نكر نزل على البلجة برز يعني لفو تفكر العسكري ياكل سلسله سنين روجافاي كروساني جبو تشيه قدي دن نخش نايم لا انا دنگیم باشته و امنا دنگ باشته برز بشار اگر از جارك دن دوباره اگر دنگ نظام افكار من لفو تفكر العسكري ياكل سلسله روجافاي كروساني ايرو مديت قال لك زري بوش تانك وتوب هات سلسله روجافاي كروساني او اما بكري جبو شنو برس نزل على الجم والله برس ابدا جيف يعني تغبشين ودا باش برز بشار جارك دن امد دوباره بكن از افكار من بلا پیوندی جارك دن ترى بكن برز منال ركفتنا آرام چما بسر نکرد هرما آرام ركفتنا کدناورا ترکیه و امریکا ده هفته مهده هاتوبو امضا کرن چما خالن و بسر نکردن دوی داره ده زاده پرس دبیت دبش جعالیه کی و وقتی اموار لترکی میزیم که دولت که داگر کر که 20 میلیون انسان کرد بن دستیوه دنه بگو ما نخوازه گو ما فکی ملت کرد کو داره دنجی که به انجام بده جيفي برفيكي ما بي وقتي جو ايرو اتفاقك امريكي اوروبي لسر دفرا ارام هبي حتى ترك جيد ناف دبن او كفيت برجونديه ملتي كردو و بيكاتيه دفري بقشتي دا وافتشتانا اي نظرازي بونا تركيا دبي جو دويدي دبوي رنگي چي بي جاليه دواوا او حنجتا جو تركيا دبن سهاوي د قصد هجومي بكي وحتى وكفي دقي جماعتي هذه جماعتي قنديلي او حنجه جبن دستي تركا وكا ام سياسه تدبي جدك جبن لقينا نكشاندن ونقوت انت علاقتي ما بقنديلي فتونه ونقري داري قنديله روبرو بهتر اثبات كرن دروش مي خدا د سلوغان خدا د رسمي اوجلان دا غريدانا خو بهتر دانا خيا كرن يعني لفيدرتي خيا كرن جيبوي موكي شخص جو ندوره د قنديل واستخبارات تركيا بهدوره بنجلك دا كاردكن وجبوي خاطري جوفي هجومات تركيا بين السري جبر از بخد بينم هجوم نيزيكترج حمو وقتاج ايرو روج د دفرا سري جريس بيدا يعني تتميزين طنق وتوب لشكري تركيا د حالتها شردنا يعني جنوبرا نما حالتها قالوا هجوم تشي بيا تشينابي ام كارن بيجن نها ايرو روج جهايا هفته هشته صدی احتمالا شر گوچه به بیانجی که در باسپونه که ترکات دوره دبیتا کرد باشه برز منال دورین هفشین ترکی و امریکی جبو چبون هن آلی هن دبیجن جبو کو خالن یفگه و قصده دستشان بکن وکو استطلاع که به هفدورا در باسی روجاوای کردستانی ببون اما از خب رنگه که دی کار بیش مت تو دورد و شرطی جالیه ترکا و تونج بر بالفری وال ازمانه نحمی تشتید بین زلامه واد دوره دنا گروپ واد دوره دنا دوره ماج يعني تجديركا حمكو بقري حتى تكوبا نسري كانيه وجريس بي وعاموده وقام شو فدركا في عردك دوزه حموت شكرو ديارة جماعات خندقي خربني رود كولن وزان بجهوات كيدري ديا افتشتانا انه مساله دوريه غونچو تسري جبرغو يعني ترك نرازينا بذي بلاناهانا ترك بهشكارو بزلال دبيجن دبي امريكي مينا وقت بوقت دريش دكن عمر دريش دكن اوا داخوازي من برچاف دادينن واف داخوازي تركا داخوازنا برگرانن داخواز هكا لقول سري اردوغان بي او براستي دخوازي تغيير ديموغرافي دفرين دا چه بكي ديواركي نقبنا روج آفا و باكرد آفا بكي
وقت بيجي هبون ونبونا كردا إيرو د خطريتك برمزن ده دوين في راستي البرشاف دين دوي أم نبرنجك كي سهلتي المسألة ميزن دوي أم ملتي خو نخابين نمسألة عفرينية أم بيجن برخدانا سردمية وأميل برخد نمي هالك ونما عفرين سعير لسركر قامش لو إيرو د خطرية كمزن ده كردستان خطريتك ده دوين في خطرية بهشكرل برشاف دين باشا برز بشار اگر تو دنگی مدکی امریکا ده راگادو بو کو دبیجه کو اگر ترکیه در باسی روجاوای کردستان بو او هزن خواه وکشینه هون وی داخویانی چاوا دخوینن هدم کو امریکا دگوت هفالبند من لروجاوای کردستان هنه قصد هفالبند من داخویانی امریکا یا داوی هون چاوا شروع دکن برز بشار باشه برز منال همار پرس از اشتا بکم یعنی امریکا داخوانیه که بروواجی هفدو درخصیه هردم دگوت کو قصده هفالبندین وانه یان جی امیک کردان بپارزن لی ده داخوانی کو اوه هگر ترکیه در باس ببن اوه وکشن هلوستا امریکا هون به هلوستا روسیا لعفريني تشيك ربو هم بهفدوفا جري نادن قالوا كيدي برسوا دمتم امريكا قط نقول يا از دوستي قصد ما يجي دوستي كردا ما يجي اريكاريه كرداره بكم دواره سياسي فرمي ده نه بنتاغون نه وزارة درب قط افغوتن اني الزمان ليه هنا كس دنابا امريكا ده تشي سيناتور بن تشي جمعيات نواب تشي كس نواب قوتبن غرك ام با هفالبند خو ایگو شری داعش کرن اموال برچاو دین اف دبیتا بازار کدی ترکی اف به مناقشه دی لدوار سیاسی و فرمی د امریکا افتبوتم وک سکوریتاس وک لشکری د بن شر د خور بکار انین و مخابنجی که افتشتانا بخوجی که کرد و قصد یانجی که قندیل و پید قد لفاتن مالا کردی را نکن و او باورد کرد گو براستی بونه صلادار و خودی بونه خودی هز لی او لبرچاف نداری گود سیاست امریکی دا قط روژه که جی که اعتراف وانا کریا و امریکا حتی بداوی جی که تموتم دبیجید بجی قندیل گروپک تیرورا پیکیکی تیرورا و اما ترسیا ترکی فهم دکن درastیه دا لی نها وقتی گو ایرو روش سروک لشکری امریکی دبیجید به هکر جالی خو ترکتن هجوم بکه تشتکی نباش به نگوت یامل دجی سکنن دبی تشتکی نباش به جبر وی که تی خو کرن یعنی هکر نگلو پاکس نیف گلو پاکس دایید بله باشه برز منال دفردا پرسکایا یعنی همی عالی دبیجن کو ترکیه و درباز ببه دفردا پرس طيبات چکدارین ارتشان اجتماعی این کونها ناوان دوان لعفرینه ایرو داخویا کرن کو به 14000 چکدار خو آماده کنه دا کو بشداری دوی اپراسیونی ده بکن پس دفرد اوه همان بن پیکرین در حق کردان دا کو لعفرینه چه بونه اگر های کو همان بن پیکرن لروشالات فراتی جی ام ببینن و او گروپ او چکدار به همان بن پیکرنان در حق کردان دا لوی داری جرابن جی خود فید داره ده تشتیگو از دخوازم دریا وره جی که بانگوازیه که بگهن من ملت دوره پیکاتیه دوره گو اردوگان یک جی پلانی او بگو شرکی دناوا کرد و عرب و پیکاتی دوی دوره در بخی فتنه که دناوا ملت وی داره ده بکه و افتشت ای دریا گروپی چکدار ده یعنی او 14000 عسکر وقتی گو برای خبرنا دوره اوانا نه هاتنش بوی خاطره ام بیجن بکردواری بیج بوی کلی چاوی دوره نه بگومان ایران کرنو خرابین و تشتی گلک خراب جی که چه بن جبر وی که جی ام هیوی دکنج ملت دوره گو بیل برچاف دینن و خوش جیوی تشتی را آماده بکن و کرد و عرب ملت پیکاتیه دوره کسی گو دیروکی به هفدوره بون کربن و لبرچاف خودینن برنگه کی آشتانه براتی وک هوی ملت به هفدوره بجی حتی گو ام کربن وی قوناغا گو ایرو زور و ظلم تیده ام کربن به هفدوره درباس بکن جالین کردی چه تی خواستم برز منال دوی دما هستیار ده جالیه کردی و مخابن افرس گرک ام برای خو بدنا قندیل بیت تشتی تخواستن ما قندیل تشت عمره وی در باس بو عمره پرسه در باس بو 8 سال شورش سوریه 20000 شهید و دوره دی ترکیه داد و ایرو روج ام درکتن بیت توتش مسئله گلف جاراز بیجم هکر 20000 لش کچو خورته ما دبر آخا کردستان دبن دست سوریه دا حتی بانا شهید کرن ایرو پرس نبیرنگی بانا
ایرو ای برسبا مالا کرد نولو بانا ایرو ای هیزا کردی بقواتر بانا دیپلوماسیت اما سیاست اما آستا کی پر بلنده با بس مخابن دا خواز و آرمانجی قندیل روش بروش پیکتین مالا کردی افلاس کر تفگرا کردی افلاس کر و تشتی گو دا خواز کر گهان دا داوی دا خدمت تا دجمنه گلی کرد دا باش کلک سپاس جبو me her du mêvanê min birêz Menal Hezka şûrvakarê siyasî herwiha ji Qamişlo birêz Beşar Emîn endamê Polîtbûrya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye hûn her du lêgel me bûn gelek spas ji bo beşdarbûna wan. Li Hewlêrê salvegera heştan ya şehîdbûna Mişal Timo şehîdê gotina azadiyê dê were vejandin. Şepêla pêşeroja Kurdî li Sûriyê vexwendinek ji bo beşdariyê di vejandina salvegera heştan ya şehîdbûna Mişal Timo de belav kir. Li gor vexwendina şepêlê siba roja duşemê demijmêr 6 êvarê li hotêla Capitol ya Hewlêrê bêranîn dê were vejandin herwiha vexwendin giştiye. وەکو وەفاداریەکێ ji xwîna pakrewanên pêşmergeyên leşkerê roj re şêwekarekî Kurd gora pakrewanekî leşkerê roj li herêma Dêrka Rojavayê Kurdistanê nû kir. Li gor ji dereka taybet ragihandiye ku şêwekarê Kurd yê bi navê Mihemed Xelef Ebûsabir roja pênşema borî gora pakrewan Comerd Mişo li gundê Girzîro yê ser bi dêrikê ve nû kir. Pakrewan Comerd Mişo bi pileya mulazim cê xwe di nava hêzên pêşmergeyên roj de digir ji dayîkbûyê gundê Girzîro û di 16 Êlûna 2014 de di şerê robûrûbûna Daişa teror li herêma Kurdistanê şehîd bûbû. Serokê Tirkiyeyê roja înê biryara vekirina sê kolîjên zanîngeha Entabê li bajarên Efrîna Rojavayê Kurdistanê û hin bajarên ku li Sûriyê dibin destê Tirkiyê de ne derxist. Li gor biryara Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ya ku li rojnamaya fermî de hatiye belavkirin tê de biryar hatiye standin ku li zanîngeha Entabê ya Tirkiyê dê sê beşên xwe li bajarên Efrîn û Ezazê û Babê veke. Li gor heman biryarê ku li Efrînê beşê kolîja perwerdeyê û li Ezazê kolîja zanisteyên İslamî û li Babê kolîja zanisteyên ji dereke xwecehî ji bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê ragihan ku li kampa Elhol jinên Daişê di tawanên kuştina sivîlan de berdewam in. Dawîn tawan ku jinên Daişê encam dane kuştina ciwanekî bi navê Abdullah Ehmed bû. Almanya 135 milyon dolar weka alîkarî dide penaberên Sûriyê yên ku lê Lubnan û Urdunê dimînin.
وزیر دروی آلمانیا هایکو ماس دوه دجیوینکه کمالaya گشتی یا نتوانیه گرتی گوت شرمکو کوامسیونا بلند یا نتوانیه گرتی یا تایبت به کاروبارین پنابران پیوستیا پران به جبو آلیکاریا به میلیونان جوالاتین سوریه یکو جشر رویانه و بانگل والاتین دولمند کر کو پریان پیشکش بکن. ما سربار کر کو آلمانیا وکا دویم مزنترین آلیه دانر دخوازه 116 میلیون یورو آنکو 135 میلیون دلار پیشکشی کمیسیونا بلند بکه جبو آلیکاریا پنابرین سوریه ینلی لبنان و اردنه. لگوری آمارین فرمی یه نتوانیه گرتی که در دورا 5 میلیون و 500 هزار ولاتین سوریه لدروی ولات خود مینن. آلمانیا جی رجه کمازنج پنابرین سوریه و تحوینه. و جبو ویکی لسر آستا نافخه یا آلمانیا گلک کشه نابرا آلین پشتوان جوه حواندنا پنابران ره و آلین دجبری و بریاری درتکوین. روسیا جی اوه دمکه حول خصنا فشارکی جبو و گراندنا پنابرین سوریه ین لی لبنان و اردنی دکه و جبو ویکی هجمارک هفدیتن ببرپرسن هر دو ولات نافبوری ره بیک آنینه لی یکی تیا اوروپا و نتوانی گرتی دبیجن هین روش آرام نبوه جبو و گرا پنابرین سوریه. لهر دو باجاروکن جرابلس و گند قباسینی روجالات حلب تقینک هاترودان ده انجام ده کشتی و بریندار کتن جدرن خوجهی دانازانین که دو سر سبه تقینک لناوندا باجاروک جرابلس رودا ده انجام ده هجمارک جه ولاتین جرابلس بونا قربانی هر وها زیان مادی هاتن تومار کرن لگور جدرن خوجهی که تاوانباره که بکار تقینا جرابلس رابویه هاتیه گرتن لهینجی ناسنامه وی نهاتیه اشکره کرن باجاروکن جرابلس و قباسین دبن دست چکدارن مرتلا فراتی و ترکیه دنه و هر دم و دمکه ده راستی تقینان تین. روزنامه که اوروپی دبیجه ده هیاما هر 10 مهن داویه ده بدهن هزاران پنابر و کچبر گشتنه ولاتین یکیتیه اروپای. روزنامه ویلت آم زونتاک جه راپورتک نافخویی یا یکیتیه اروپای وگوستیه که 46,000 کچبر و پنابر جه ترکیه دناورا کانونا یکی یا بوری تا ایلونا 2019 ده گشتنه ولاتین اروپای. لگور راپورته که اف هجمار برژه 23 جسادی جیا سال 2018 ده که هجمارا پنابران گشته بو 38,000 پنابری بهتر بویه سربار کربو که ده پلین یکم ده پنابرین افغانی و سوری و عراقی نه. رخصنه که بریتانی اشکره کرد که توبخانه نناس آواهیه که تندرستی لعدل کرن ارمانج. رخصنه سیفزا چلدرن یا بریتانی راگاند که آواهیه که تندرستی لباجار عدل یه سوریه جالی توبخانه و بیکو بداخویا کرن که او توبخانه بسر کیجان آلی ونه هاتیه ارمانج کرن. ده انجام ده آواهی هاتیه هرفاندن و زیان جانی جی کتنه. وکو رخصنه نوبوری دایا زانین که ده انجام توبارانه که ده 7 کس بریندار بونه و آواهی جکار هاتیه خستن. لسر دخوازا حکومت ترکیه هجمار گروپین چکدار ده مزنترین پروسه ده لباشور سوریه دبن سیوانا وزارت برافانی حکومت سوریه یادم کی ده که بسر اپوزیسیون سوریه و یک هیز آوا کرن. ده مزنترین پروسه ده لباشور سوریه چکدارن بناوی ارتشان اجتماعی سوری و برافانی اجتماعی آزاد کرنه دبن سیوانا یکم رخصتنده وکو گاوا کش بو هلوشاندنا برای تحریر الشام بداخوازه که ترکیه یک هیز آوا کرن. سروک حکومت سوریه دمگی کو باکوری ترکیه وکو بارگه شخورب کارتینه عبدالرحمن مصطفى روژا اینه یک کرنا چکدارن ناو ارتشان اجتماعی سوری و برای اجتماعی آزاد کرنه دبن سیوانا وزارت برافانی همان حکومت ده کو ترکیه تخوازه پشتی بداوی هاتنا کریزا سوریه بریو به راگهاند. مصطفى ده کنگرکی روزنامه‌وانی ده کل ولایت شانلی اورفایا ترکیه انجام دا داخویانی ارتشان اجتماعی ده 7 فیلقان نیزی 8,000 چکدار خوابگره گوجی او هیز دلگور پرانسیبین لشکریین فرمی
کار بکە مستەفا هەروەها ئاماژە کرد و ئارمانجا ئارتێشا نیشتمانی ئەوە خاکە سووریە بگشتیژی ستەمکاران ڕزگار بکە شەرێک گەندەلی و دەکتاتۆریەت و تائیفیەتێ پاراستنا یەکبوونە خاکە سووریە و بەرەڤانیەت بەر دەڤەرێن ئازادکریدا و دووبارە ڤەگەڕاندنا خاکە داگیرکری ژێ خۆدانێ وێرە بکە ئەف پرۆسەیە یەککردنا چەکدارên سەر بە ئۆپۆزیسیۆنە سووریەڤە لێ باکووری سووریێ مەزنترین پرۆسەیە بەریاوێژی دبن سیوانە چەکدارên ناوێ بەرەیە نیشتمانیدا لە گۆرک و هاتی ڕاکاندن نێزی 25,000 چەکدار یەک بوون divê derbarê de jê derne Sûriyên opozîsyonê dane xuyanî ku piştî vê tevlîkirinê biryara Desteya Tehrîr Şam ku bereya El-Nusra beşê serekeyê jê were hilweşandin. Tirkiye û hevpeymanên wê ji opozîsyona Sûriyê jî hêvî dikin ku hikûmeta Sûriyeya demkî Idlibê kontrol bike. Ji aliyê xwe ve Rewangeha Sûriya Mafê Mirovan divê derbarê de tekez kir ku çekdarên bi navê artêşa niştimanî ku Tirkiye piştevaniya wan dike hejmara grûpên çekdar ku li Heleb, Idlib, Hema Ladiqiyê aktîvin û kar dikin li xwe girtin. Da ku di yek hêzê de dibin serpiriştiya Wezareta Berevaniya hikûmeta Sûriyeya demkî kar bikin. Her wiha hin jêderan ji rewangehê de dazanîn proseya yekirina wan hêzan bi daxwazeka rasterast ji hikûmeta Tirkiye hatiye. Destpêka sala 2018 de Tirkiye kar ser yekkirina çekdarên opozîsyona Sûriyê dibin sîwana artêşa niştimaniya Sûriyê jê çekdarên çalak dê çerçoveya grûpên artêşa Sûriye azad de û hevpeymanên wê dike. Alî Umar. Belê temaşevanê hêja bi vê awayê em giştin dawiya bultan xwe dubara sernoça em ê bi bîra we bînin. Şandeke serkirdeyatiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li gel şandeke Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê beşdarî di merasîmên veguhastina cenazeya qurbaniyên malbata Mişo de kir. Malbata Mişo spasiya Herêma Kurdistanê li ser şûpandina doseya wan kir û daxwaza wan sepandina tundetirîn size li ser tawanbaran e. Tirkiye diliv û tevgera xwe ya leşkerî li ser sînûrê Rojavayê Kurdistanê berdewam e û Pentagona Amerîkî dilgeraniya xwe dide zanîn. Çekdarên nav li xwe dikin artêşa niştimanî bi 14,000 çekdar xwe amade kirine da ku di operasyona leşkerî de beşdar bibin. Her şad û bextewar bin.